Odi tak sokor, film by Inti Bilah. Abe, abe, ala aku ketebe, yang di anak laku tedung melolo, bila sesokia. Yang di anak lakon karo tedung melolo. Coba dong. Ya apa pak? Noko lengkap mau sampai nampeleng. Jek kaki cong, lakon karo tedung melolo. Jek bila kaki cuma ke bapak haji cong. Njuk kaki pak. Cok karo naik haji. Haji dibagi yang mampu pak. Kan nggak abon ri pak. Tak wajib pak. Jek pas kaki cong, tandi pangetero sekali. Bila semampu nggak bapak haji kaki cong. Sudah ngarek. Ya baju dinesa tuli mekat. Iya, baju dinas TNI, BNI ya, Tani. Sepeda anyar. Wah nyaman ribala bandir. Apa nabung sepeda hari ya? Ada si bis lah. Arya pesen melean. Arya jatena bejing dia. Wow. Arya nafkah ke anak bine. Alhamdulillah lo cukup tak orang pengiran murid rezeki. Jong, Dani, enak Jong. Apa pak? Mari sholat duhur Jong. Kita pak. Kira kita mau sepeda. Ya Allah. Cekak Jong, agar sepeda sampai ninggal sholat. Jadi dengan sepeda aja nggak tang bini pak. Berdiri lemat. Cak jawab. Ini ngaki Jong. Cak terlalu cinta dunia. Cukup sampai tanang dunia Jong. Iya pak. Cukup akhirat sabar lemat teh. Ngeding Jong. Iya jadi. Start lagi. Bilang sholat. Iyalah, UTW ya. Anu yuk, bersepeda. Tuh, ya Allah. Odi mah ada tok. Aduh ya Allah. Bilin kok di sepeda anyar ya Allah.
Ini kok terus pedaannya, Bang. Jok kaki cong. Maling aku apa cong? Jok kudu sepeda cong. Rokok kuwi ngecer. Sapi kan bodoh, Bang. Jual, Pak. Yalah. Sapi kada tong situng re jual cong. Abah kudu sokor cong. Ki banyak semelarat dari baban cong. Rekan kita lagi nengko dah, Pak. Ya seporan lah cong. Bapak tak mampu. Bang, mungkin dia yuk. Iya, Pak. Ya Allah. Sing kok tero cong mabunga atine kaki cong. King le bapak tak mampu cong. Yang udah budak. Wah, jok pasti di Semelang, Rod. Pakai kaki budak. Ramun maknya orang, Rod. Orang yang terobini ya. Kira ini dan ayah di pengetero tak terkabul. Jereng kakek, cecil aku pecahkan angko re. Iya kakek, bolangan kampung. Tahan korong itu besar korong tua. Buat apa? Tak apa-apa. Yang penting bergaya tertanda ya. Yo sini lah, engkau jemput ayang. Wow. Gaya. Cong. Bah, bulun dena. Kaki bah. Jarang makapar. Alhamdulillah sehat bah. Bapan sehat. Engki sehat ki bah. Masa samun beda apa? Anu bah. Wah nyeding cakan ceveden pada anyar kapi bah. Cek karung kobi bapak tak meliaki bah. Kaki je kutu asokor cong. Ki banyak selebih melarat tepeng kaki. Cong Udin sebatang kara. Tengken bah. Cek karo dei bang kok diterosar kebedaannya ri bah. Kaki diki ontong di sepeda dong makin ngak rosokan. Udin cek kun sepeda. Cek akan benar je. Sosen masalah. Ya Allah, kul ikhlas magtakdir nga nikah. Den. Mak kaki kak. Bener mah. Ini rosa nih kak. Menyalin ah. Alhamdulillah cukup pengakan sehari kak. Ya Allah. Engkau orang asokor. Lek, berjekis kun lek. Sokon kak. Iya. Mantur soki kak. Amin. Lansir langsung umur kaki kak. Amin. Terus sakit. Oh mantur nemu cucu kak. Amin. Oh mantur barokah kapi kak. Amin. Oh. Ramadan. Biasa cek jemput ayang. Coba lepan bongal dan kerana ayang dan. Buangan nantang dani pelo rekanan kampung re. Mayo lah. Ayo. Krep, tolong krep. Bong bong. Ya bung. Berapa jong? Dan ini labu bung. Ya Allah, ini macam bung berapa bung? Memang kacau. Ayo.
apa gitu? Balapan sepeda pak, labu pak. Oh iya, pinter, bagus. Terus lagi ya. Cong, nurutan cong. Oke bang. Pergi. Aja lupa asokor tretan. Odi cek lakoh kesampet. Pas sampak tak kerabet. Ka orang sepoh cek motorok sosa. Pas sampak telebet kadrekah. Cuken kebai sepatoro dunya. Cek cintain tunyan mestena sebelika cintain Gusti Allah cek beri dunya senekah